we madamu siwendi kubwira tuvuge ko nago futa amatu nago ari mukunda madamu nigeri jewe yo ugushaka iki kugipango cya bene hari umuntu yandangiye ngaha anyu hari umuntu yoshobora kumfasha niwe narinje kuraba reka kubesha mwe muri abajura urumva zuru ko koragana na bine bibandi byabajura hano bege rusange jewe ndi mpunzi n'ukuri je ndavyemera mugabo ivyo byo kunyagiriza ngo ndumusuma ntibikose umva urabisobanurira abanyini bahano mumeze neza umva ntanifasha hano mujurano ku gipango cyanyu harimo kurunguruka hano iwanyu nturiya namufasha ahubwo wa polisi amagarize nayo dufashije umudamu mufasha harimo kurunguruka ku gipango cyawe madamu Wiki ni wowe jene nitsi munazimiye kuota cyangwa ibiki Imana ishimwe nasibe kukubona amahoro yiwe numva hari umuntu yandangiye ngahi wawe na dodo yenda ndibazimiye cyangwa hacaza uyu muntu anyagiriza ngo ndigisuma jewe nca ntangu muraziranye umva uyu mudamu n'umuryango we twahungiye rusange baratwakira badufata neza mana yanjye niko nta nisoni ugira ugafata abantu b'impunzi bose ugashyira mu gatebo kamwe ukabita abajura nta soni wowe koko nukuri kw'Imana munyumve nukuri kw'Imana pe mumbabarire nago narimbizi wowe wari ukwiye kugira uruhare ukavuga utahubwo reka nanjye mufashe none urukumva nyine mama madamu mbabarire kabisa nukuri kw'Imana nago narinzi ko ngo niki ahubwo nari mfite amafaranga twange nakoreje kuva mu gitondo niba tufite ikintu cyagufasha ntaribi urakoze cyane Imana iguhe sinkubwiye ko nanjye nabaye impunzi ndahungira iwabo abantu bakwiye kumenya ko bakwiye gufasha abantu bavuye mu byabo kuko ibi byose byaba kuri buri muntu wese mbabarire reka tugere mu rugo mpuzimana Imana impaye ngasubira kukubona